سەرۆکی لێژنەیە لە دیفچوون و بەرسەفدانا راپۆرتی نێودەوڵەتی ji حکوومەتا Herêma Kurdistanê ra gihand. Heşta vekolên li ser dûseya kuştina Wedat Husên berdewam in. û heya niha jî vekolên digel çend kesan de hatiye kirin. Di kombûneka berfireh de di navbera rêkxistinê navxweyî û nêvdewletî û lêjna li dîvçûn û bersivdana raportên nêvdewletî li ser bizavên hikûmeta Herêma Kurdistanê bû pransîpên mafên mirovî û rewşa asayîş û pêkvejiyanê û zivirandina xelkî bû deverên hatine azadkirin. Serokê lêjna li dîvçûn û bersivdana raportên nêvdewletî ra gihand. Li piştî kuştina Wedat Husên, hikûmeta Herêma Kurdistanê lêjneyeka taybet bû vekolînê pêk aniye û dam û dezgehên dihûkê jî berpirsyariya vekolînê wergirtiye û diyar diketin heya niha vekolîn digel çend kesan da li dihûk û Sêmêlê hatiye kirin û heya niha vekolîn di berdewam in da ku hendek rastî û zanyaریên zêdetir li ser wê rûydanê werbigirin û piştre encam de ji lê Wezareta Navxweya Herêma Kurdistanê ve bi roya giştî hene eşkera kirin. دیاره وکو حکومت هرمه لجنه که تایبت هادی دامزراندن و وکو دهوک دام دزگاید معنی الدهوک بتایبتیت مکافحه اینه هشتنا تاوان الدهوک بر پسیارتی والی کلینا و والگرتی خلقی که زور لیکلینا والگل هاتیا کرن هم سیمری همیش دهوک و حول بردوام بوی هندک حقیقت که حکومت هرمه زور پال پشتی فشار که قصه سروال لجنه و تایبت که حول بده بو راگاندن و در انجام بدخوم. Li fermangeha rêkxirayên nehukûmiya Herêma Kurdistanê navê 2900 rêkxirayên nehukûmî heye û ji wan jî 205 rêkxirayên nêvdewletî ne û 151 rêkxiraw jî di taybetin li ser mafên mirovî û rewşa mafên mirovî li Herêma Kurdistanê. Serokê fermangeha rêkxirayên nehukûmî jî dibêjîtin. Gelek caran mafên mirovî hatiye binpêkirin ji aliyê hindek damezrandin û kesan ve. یکیش کارن رخراون کمالگه مدنی جاودریا واقعیه چه گیردای و ما فهمروی ببیتن چه گیردای به داخازی خلقه کی بی چه گیردای به جاودری مراقبه هناك مؤسسات حكومية بين أفريقيا مثلا عمل واقعي كده جند أكيد هند جارة مثلا ما في مروف توشي بشركاريات بيتن شلايت هندك مؤسسات ويانجي لايت هندك شخصات وشو شيء كي رولي كيه ده بيركرا أو واقع يعني دياريت كاتن. سالانه چندین راپورت نێودەوڵەتی û navxweyî li ser rewşa mafên mirovî rastî Herêma Kurdistanê dihêne kirin û ji laya lêjna dîvçûn û bersivdana raportên nêودەوڵەtî bersiv li ser dihêde dan. Lê heya niha jî vekolîn li ser dûseya Wedat Husên temam nebûye û malbata wî rojnamevanî jî li çavareyî bersiva Wezareta Navxweya hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Eyas Abdullah NRT Hewlêr.